Mamaji muslimin bayin sampun semenggu Cecet abang om papa ya Yulin nyapi di gulu Abang molen kang rapi wis sampung tambang dawa ditekuk talu Mas Bambang wong Cikedung lor bayi sampun semengguk bondanani Om Papa Yayulin calon penganten Om Papa Yayulin keding Kabonet majikan no majikan tuh wek sampo Yayulin Om Papa layang aja putus benangnya Om Papa Yayulin dewek Om Papa calon pengantin majikan Om sareng majikan tuane kedhi kesuwun aja lali Bapak rasa ibu carinya di kedhe kembang tulen Om Papa sampung ada tambang dawa ditekuk telu Yayulin calon pengantin dewi Mbak Nisa dak panu majikan tuane kedhi eman sang selawase Mama Haji muslimin dewe pengen joget ya hari liang Om Papa maliang liung hidung lajen otak payung Yayulin calon pengantin orang emak orang ngeduyung Bani Sapano hari wong demen mah marep biworo pawesi lamun pawesi kanggo sampeyan apa niat Om Papa Yayulin mah apa beli calon pengantin dewe lamun niat Mamaji muslimin ajak kapiran Los is da is sirang ngendanga enak kasing kaya apa ora sudi dunya kira tarep joget ora arep joget ora joget ora sudi beli arep joget eling-eling mangkane eling ora joget beli ke pita beli ke goda beli ora tambang dawa ditekuk telu melek 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 dak kitane ronda Bapak rasa lupa dudan layang layang putus benang anak maning baik anak putune siapa sih kan hari kan anakan kucingnya siapa liwat kan aduh ya Allah Gusti wis
Mungkin cerita masih Balik panjang. balik kayak gue di kuku diwis. Saatnya kali maning di kerambatan. Kembang jelos, lembu yang kembangnya kuning. Jagel-jagelos. Ya Allah. Gimana maning? Sama lalu Ya bener. Wes rasa wes. Astagfirullah. Kita mati nang Belanda beli. Kita mati nang bang keliling beli. Nang Prat blolo. Lamun di Raden. Win. Ya ngormat. Ya wis bagus. Ya iyalah siapa dingin baling-balingan sing ngajak teh wong dewe. Nang Is. Masih melek ta Is. Oh, bawane dewek Drais. da Iswin. Sira masih melek. Wis turur yang mau. Kenang apa sira melek mani? Lampu iki ambekan karis tugel. Lah insya Allah minggu arep sira sekarat. Los ngulu. Di Apa sih? ngulu. Sira be sing ngulu mana numpak ojek. Ari sampean ada lagi apa nih kon? Baru beli Banten. Endi? Ke taman Banten. Endi taman? Ke Ayo ora kalingan. Taman mah lagi bonang baru. apa? Lagi bonang. Siapa ya? Taman. Tamanku. Iya. Maksudnya kiki pertamanan, petamanan. Ari kunci singamba siapa nih kunua? Di Singamba. Ku singamba kotakku. Kin. Iya. Kin ki arane kolam. Kolam ku ana banyune ya, Wak. Ana banyune arane ga kolam renang. Ari ku ana banyune beli gunung kono. Ana Encang mau ndeleng. ku Coba raup. atis. Ya wis dibuka dingin nampaknya kita ngomong kelir. Aduh. Ulang gak ulang, Wak? Hah? Ulang. Maaf ora bisa diulang. Ya wis keter bodorane apa maning yang ya. Aja didolani maning sira langsung anggrem bae. Bawa lagi aku. Ding Banten. Banten karo siapa? Karo Greot. Karo Greot. Sijine Si langka sijine Mesir. apa sih? Maksude pendil karo Greot ku sirawin. Pentil. Pentil da sira krowak sira majorok bae. Apa? Pendil. Oh, pendil. Heeh. Karo Karo Greot. kreot. Greot je. Greot bature pendil. Oh iya, priwe je? Sing seiya sakata sahidup semati. Iya. Dadi pawongan ning kene kinang ning Maulana Muhammad. Ira mandi kom. Balik. Ya wis. Kok payu? Oh ya wis. Lah bocah. Ri. Win. Endar penumpang kopayu arep ngrondang. Iki ladenana. As komen aku nira balik beli Win. Ora senira sen balik. Iya. Sira kita maja apa? balik maning kari meneng bae mono. Lagi molan ini di Jawa. Ngaulang di Ning Maulana Muhammad. Muhammad. Bengene Pengene. sadurunge balik karo keluargane kun masih dijuluki tu bagus. Tuh bagus. Muara angket ah. Tu bagus marah angke makun mah golongane mobil angke. Ariku. Sing ngarane tu bagus iku jare bahasa Banten. Sing artine Ya baka golongane Indramayu, ya Dermayuan. iya parane. Kun arane Raden. Raden. Jare Dermayu ya. Jare Dermayu, Jare wong Cirebone. jare wong Cirebone pada bae pangeran. Nah, jare wong Japanese ini. Japanese. Iya. Sira beli weruh, Apa pun. arane cincau. Cincau. Iya. Bisane cincau. Ya karena sirane sering jajan sih. Wah, Nun, pengen dangdutan beli. pendangdutan. Iya. Boro-boro bisa nembang surah kita nih begikin dagu watuk bae. Jagat musim udan. Cih. Wong wadon. Pirsawan yang La berbahagia. ilaha illallah. Durung. Jelas kompor dongol. Deles-deles dasir keruak. Yakin bature pendil sing arane satuan maghrib. Ah, rep-rep. Ya sirah sih biasa nampak irahi. Ada nggak bisa kamu mendiam. Sirah sih bendi bae. Ayo pada wanine mah. Siram abli baru.
Hah? Beli weruh. Sekarang kita ngeleleng. Ah, Leleng bae ya, Pak. hari apa-apaku. Lagi nge tumanina. Oh, lagi bersemidu. Bersemidu. Kan mengkelek. Limang jito. Artinya siraki aja ngomong bae Dil. Apa sih? Artinya mau ngomong mah genting tinana pegot. Artinya Dia mending gak jojing. ajojing siapa? Joget. Lah, orang ngerti ajojing. Oh, berarti ajojing bahasa apa kono? Area ajojing iku ayo kita cari keributan. Hiburan. Soal hari apa-apaku. Dipikir-pikir malah kasing bener sih Ya Raya. emang. Anak dais, anak bocakunku wiwinku, baskom mangsa petaha surah. Maksudnya ajojing. Dihibur. Nggo sapa? Kanggo masyarakat Cikedung. Cikedung. Ding acara hajatannya siapa ya? Bapak Taram Aitaram. Innalillahi. Bapak Rasam. Bapak Rasam. Oh. Karo ibu Wasiah. Iya bener. Iya. Mungkin mah beri peringat kayu-kayu na wong adang. Toli Najan bisa nembang ya kudu. Sebab ngormati. Ya boleh. si siapa kudu? Lah ngajak salaman kayak arep lebaran. Win. Sira ngendi? Incak munggah dikit sedelat. Aja gerak merolrod. Kanggo ngormati Bapak Rasam. Bapak Rasam Harus ngormati sing duwe apa ya? anu bening kon gambar bening. Obay. Obay Production. Iya bener. Sing duwe gambar bening. Bener. Regane bisa di lobi. Ya. Lawas kita ki kangen ning lagukin. Lagu apa is kasih? Nguyu getih. Nguyuduk ti toli mencurat. Sira kusing pedas sih ngomong ku ya. Lagu. Bakasi ngarane lagu kun pernah ngrungu gadudu nguyu getih. Apa kono? Ngamuk getih. Ngamuk getih tan joto si getih. Nangis getih. Nangis getih. Kencing darah. Oh iya. Senggol brates kanggo siapa ya? Sing Kanggo masih sing seteng bae. lagi ngintip wong amis calon majikan tanggal 4 Sampai kayu pengen weruh Heeh. Abah Turah sekeluarga lagi manteng dah. manteng dak kono kulai ngejar layangan. Ora ketinggalan kanggo Mama Alvin. Sing duwe bulak paren. Bener. Sing duwe martabak pancawarna. Martabak telur. Nokiin Sing lagi sakit hati. Ya bener. Inang. Apa lagune? Apa maning? Gitare lagi disambungi senare. Mau nenek kanggo mancing. Diganti besi karo kenur. Kune itar tapa kana kanggo mancing. Senggol berarti kanggo mame angga sing masih durung turu bae sih. Kanggo Mamae Lala sing duwe Taiwan. Obat kanggo Ubay Production. Kanggo masyarakat Cikedung kabeh. Wong Cikedung DG Boy. Salam santun kanggo masyarakat Cikedung. Abah Turah Minangka calon majukan. asik asik. Senajan nangis sedih, hati kita harus terkunci. Beri bakal terima, najan sumpah kayak apa. Yakin tak
nom, majikan nom, majikan nom, majikan nom, kanggo majikan nom maning, majikan nom, majikan nom, aye. Sumpah ning batin beli bakal barengan maning tekadeng hati kita kudu luru ganti Majikan nom, majikan nom, percuma majikan nom maning, majikan nom, aye aye. percuma kita balik cinta wis kanggo wong senden beli bakal balen maning Aye aye aye. asik Ubay Production ireng nodaning badan beli bakal bisa ilang Aye aye. tetap kecil beli bisa bersih Asik asik. Kanggo pengantin. Baik pengantin majikan nom. Majikan nom. Majikan nom. ireng Majikan nom. nodaning badan Majikan nom. beli bakal bisa ilang tetap kecil beli bisa bersih kadang kira ayu kita wis ribut panislikan di atine permoni sumpah ing batin beli bakal barengan maning tekad dengan hati kita kudu luru ganti Asik. percuma kita Majikan nom, majikan nom maning. hati wis Majikan nom. Majikan nom. Majikan nom. Majikan nom. Majikan nom. Majikan nom. eman atandang paling sayang aye aye kanggo majikan nom ora ketinggalan kanggo atandang kanggo majikan nom calon pengantin majikan nom calon pengantin ireng nodaning badan beli bakal bisa hilang tetap kecil beli bisa bersih calon pengantin ireng nodaning badan beli bakal bisa hilang tetap kecil beli bisa bersih najan sirah ayuna wis ribut rupane slikan di atine permoni sumpah ning batin beli bakal barengan maning tekad hati kita kudu luru ganti percuma kita rujuk hati wis kerasa remuk Aye aye. percuma kita balik Majikan nom, majikan nom. wis kanggo wong Majikan nom. Majikan nom. bakal Majikan nom. maning Majikan nom. La 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 la. Majikan nom, majikan nom masih ada majikan calon nom. pengantin Majikan nom. calon pengantin Majikan nom. calon pengantin calon pengantin
majikan papa calon pengantin, om 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 papa calon iya, om papa calon pengantin, om papa calon pengantin, calon pengantin, non. Iku jare majikan nomis lagu maning jaya nang. Siji maning. Dimbui selagu maning dituruti melas. Oh, hitung-hitung nyumbang. Apa maning? Lagu ya. Wong lanang ora bisa Kang. Kun bae. Tuang tambi. Ya. Kun. Sing rada embit. Sing beat. Iya, sing rada embit. Sing beat. Ya, kanggo sing pamungkas ngormati majikan nom calon pengantin. Anak talay melorot. Gila. Anak rai melorot. Hei, tangan di atas. Yuda Putra, kaki di atas. Majikan nom kenalan majikan majikan nom majikan hati rasa siapa kang cinta saat pertama pemuda bojong lekong ini ada ya pemuda bojong lekong asik pemuda bojong lekong pemuda bojong lekong oh yeah. Oh my production pengantin kanggo pengantin majikan nom pengantin calon pengantin majikan nom majikan nom bising suara musik rumune asik surem-surem melambung nambah satu joget pasang-pasangan bari pelukan kita wong loro ninggalaken kenangan wong ayu aja semeng pemuda bojong lekong kegagange pemuda bojong lekong pemuda bojong lekong pemuda bojong lekong sing dadi saksi gagange kelem urip batu nembe kenalan ning waktu wingi langsung ucap pengupai janji ketemu ning toang tali kanggo calon pengantin majikan nom jatuh cinta Kang Nandang sayang sing paling eman Kang Nandang asik kanggo calon pengantin pakai orang diurupi mah keborongan bae calon pengantin majikan nom Kang Nandang kita siapa kan lalaki butuh nega brek
gambreng, putune gambreng, putune gambreng, putune gambreng, putune gambreng. Hai, Bising suara musik krungone asik. ayi. Surat-surat melampu nambah esan. Pemuda Bojong Lekong, pemuda Bojong Lekong, pemuda Bojong Lekong, pemuda Bojong Lekong. Joget pasang-pasangan Ayi, ayi, di pelukan. asik-asik. Kita wong loro Aku teh nopi, teh nopi, teh nopi. Hai, wong ayu aja semangku kakange cinta jaluk diterima majikan tuang tapi majikan sing dadi saksi majikan kakange kelem urip batu di majikan nembe kenalan ning waktu wingi langsung tabang paidan janji ketemu ning tawang tami hati rasa langsung jatuh cinta saat pertama pandangan mata. alhamdulillah. Matur kesuwun kanggo majikan nom calon pengantin matur kesuwun. Wes, Kita nih suki kini pindah ning matur Saudi. kesuwun. Ampura ya. Ampura kanggo Kanggo sedulur. sedulur kabeh. Apa maning? Hah? Ngosok apa sih? Kurang seperempat jam maning. Kuno. Iya. Ya wis. Ayo. Serok. Ayo. Siapa sih ngajak tuh siapa ngajak serok? Biasanya ku Meneng aja ngomong. Wah. Gandel. Nyerah dewek asli mah. matur kesuwun kanggo pengantin. Wong punya ku. Majikan nom. Ampura, ampura. Ya, bok beli. Kula Matur separakan kesuwun. saboten kesawonan. Pengantin semoga Nyuwun bahagia. aku ki pangapunten nggih. Calon pengantin ampura. Nggih. Demikianlah para hadirin yang berbahagia. Kami cukupkan sampai di sini persembahan dari Gebiar Yuda Putra. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan bagi yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ada pepatah mengatakan kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang insya Allah kita dapat berjumpa kembali bersama seni sandiwara Gebiar Yuda Putra. Semoga tetap jaya dan rapi sepanjang masa. Akhirul kalam bila hitam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.